ni saa cia bilingi wa mauvo. Nisialilika mwendoni wa saa 3 cia wiyo na omunthi ni wakeli matukuni 28 mwini wa kana mwaka wa 2026. Uyo ni bilingi wa mauvo ni tawa Caroline Mweni wa Muteti na ni ndwanditethani ciana kesha rondinda kunengeleleo bilingi kwanzia ya meko tiamba kunengala tukumbanisi kwa kuvi ala tukumbanesie ni pamwe na itarutongo tuitikila kuona ni makuwa wa mtu mmochari nokula bai mundu ikotini nitwaleana na maundu taasukuma yu na kuthina mbe atongo ikaunti ya Kitui kwa serikali kaundini tamano yetu ni mavithukia ma aithi mangamile atongo imande ni mayumani ya uwani wandu muonza kwa kamari ati ile kazi kubwa wamefanya ile ya maana sana ati nikunitafutia jina ati Kasongo. President William Ruto kuendea kukima atongo imaulei ayasi ya kila mekite chavata noko mutui ya masietwa. Wala mate will take advantage of that window where the vindaji ya vithala makambia kukono penalty interest na arrears ya mbesa ila siyevo. Silikali ya kaundi ya Masako kukulia ekali kaundi ni sukutumia nesa iseso ila yende ya kuivya ndivisia idheka. Na ekalimambo ni kuende ya kusukumia kontrakto la kwaka kiao cha kwaka lingile akalate mayansi takiete tembanga kisioni kiu. bilingi wa mauvo. Mbewa kulikambini wa bilingi nenda kunengelelia kulio yitu ya muthenya wa umundi ni tambia yiva ya mituki ya elite kuoswa kutumania muwa muvakani wa Kitui na Tana River etina wangusanisio kati wa NND na aithi mangamile kwikinyia. Ni tambia yiva ya mituki ya elite kuoswa kutumania muwa muvakani wa Kitui na Tana River etina wangusanisio kati wa NND na aithi mangamile kwikinyia. Ikulo yu tuidhatu yoso usungio nambani ya ile 395 kana mitandaoni yitu ya mikumukanelie. Na tiambelelia ni kana ndongo nzakwe kuma kauntini ya Kitui itongwewe ni muyumbe wa kiliombunge cha Mwingi North Engineer Paul Nzengo yuni maweta kana ekalima Mwingi na Kitui ni manoete ni kwetelo tethio wa silikali kuthinikia thina wa uvungulu wa muwo uneni wa tongoi ayoyuka mithene 3 itina wa NND muonza kuwa wania ithi mangamile kisioni cha kwa kamari wadini ya Seikuru Mwingi ya yulu kauntini ya Kitui atongo ya ni maweta silikali tayethi tuimanda kuthinikia thinoyu nola withitwe kwa evinda yasa ende bayundu yikite kumina uvungulu wa mea wa mugo na vala matisa kana kethi wa silikali ndi likilila na mituki ene ndi nimekwithiwa mayosa matambia makwisesea mwaka mweu nukutuelesya Ndongo ithi kuma kauntini ya Kitui ni siatola muti silikali kwa kulela kutungia mugo kauntini isu na vala ithi mangamile methitwe maivithukia ene nthi na kwithia miunda yo vala yume kwasia kana ni vatonye kaka ukethi wa wothetwe na ukakuania na maundu ma uteti maithingilila kana yu ni mavikie mwiso kwizo vasilikali likie muwo wakuyana kauntini ya Kitui ivita atongo mokamba tuenda kwasia enough is enough itwanoa kuona ndo metu makuwa wa ndo metu methikwa tapindi je wewe alifanya hivi kuona mungu ayu wa muno bako kwa wake beti bwana ngeo kwasia ati ila mukamba wewe wa atongo itu mukamba no kwata ila tumitu matuwa mekwata tutwa ndo metu chale tukadika na bizago mundu yo ita utongo tuitikila kuona ndo metu makuwa wa mtu mmochari nokula bai mundu ikotini lakini azimanya mena backup either tukateka opposition ama matumie kwenda tukateka opposition kutonyenyaza mundu kalonzo vitu ngita kwaza uzumbi na ando ayi mesekana pakalikali nani ila tuzi kwaza uzumbi makalikali nani kuma kwaze mundu katumu kando tuzumbwana make wewe umemuku wewe wana mumelo mekwate binywa kati pakuzi kwile kiozumbi kukindu kino kile political and highly political atongo ya mainena na vilingi wa mavoni maweta kana vena vata silikali yose matambia mituki na kuikithia kana niongelela maofisa ma polisi ndini wa isila siethitwe na ithoko ithi na pia serikali imesema ya kwamba wataongezea askari au askari tunaomba wafike mara moja. Serikali invest more police stations areas ya Seikuru kundukula kungingaliko sio kasi
na Kitui South na Kitui East kula kwethilitwe na conflicts. Ndongo ithi ni cia kule serikali kungamia ngalama ya mathiko kwa alama no iwe vithukiane thi na valama wetaka na serikali no elite kusuvia enende ite kuvathula itu kwa ndevinda hiyo na serikali ya Kenya kana kati mathimo mi na mai ukupande mwana lazima kutua tribu mosi ngalama ya kuthika ngalama no waiwe na kati amne serikali meru ngalama yo kana ngale na mtu mabuwa serikali pala tuitwa na serikali ni tita ndo maito na hivyo mde katiba ya Asia ni awambe wa serikali niko sobe andu mayo na mali tuna wo na erila maundu azima ekwivika ito kwenda neza serikali uke neza ito tavyo andu maito mangi tuikaunte nono tuna constitutional right ku protect tuile na to protect it. Mujumbe wa Kiliumbunge cha mwingi ya yulu engineer Paul Nzengo ni wakulia Ndongo ikuma kaundini ya Kitui na ila ukuweta tasithitwe sitetheka kithekani kila kithitwe kiyukitiwa kwifadhana na siko itona kuthothea kwa mathayu. Era we leader wa kuma mwingi no kana Kitui county na iwe no benefit ya in one way or another through kithekati whether we mundu munene kana we mundu munini nundu andu azima no waimi tafadhali betangane na kwenda kumbenefit katika kindu kitonya kukwete kiumo we na family ya kunanjasa. Tulivotia Vilingi wa Movo nitoa mwaka mweu. Ngana ya tongo imandeni ala meungua mwavuli wa professional body matongo iwe ni munene wa Dr. Ezekiel Mwendo Kilo Sheikh Abubakar kati wa tongo yange kwa vinyani maumane kwa kwandu muonza alama vithuki iwe na kwa kuya kamari seikuru mwinge ya yuluma yasia mavithuki ayata mailite kuthinikiwa na kuminwa vate kwa nanga ivinda ni makulia vethiwe na mayumiokani wa kwe mauneni amwe kuma kuyame matongo mayasia hata matona kuothothea mwaniko wa kindini na kuthingilila kanato ngoi mamwikio na mautitita mailite kwithiwa mustalini wambe kona ni amugo umwe na ngwatanio katikati wa Akristo na Aislamu bate kuingianisia NND. Onesimus Chalo nukutuelezea. Atongo imadeni kibathuka nyongwa ngwatane ya atalama maono maki dini etongoe ni munene wa Dr. Ezekiel Mwendo Kilo na mumane abanene kiko cha kwa kwando mwanza Kenya mo alama kwisilo kwithia mano wene athimanga mele kisione cha kamari sikuru mwingia yulumi weta kiko kiuni cha Kenya mo na kiyele kusiokelwa tamutongo wa kindini ni asia kindu chuchu ni na kikemea na nitwaleana na maundu tahasu kuma yu na kuthina mbe nundu nitutuye twikala nesa na tuyailite kuthokoeka kuma baubu andu angi mambiye kunena masia etha mu Kristo ni wo wa Muislamu uzunika ukati wa Kristo na Islamu andu amo wana mo kita na mekwemana wa neli tindi nilisi kwemana wa na andu eli mekwemana wa na tuikathamisia ndini kuma mundu ni umwe ilike andu ni alangi menena na ndikima movo musini wake Kitui bamwana Sheikh Abubakar olonga medeni ya Kiislamu Kitui imonga matandongo esi ya kidini si mwambana kweto songe ibathukanyili kwenda kuimiwa na kuothothewa ni atongo ivala muyumbo wa kaunti ya Garissa ononekie kuneno neni utonya kwete mwandiko ni bathukanyo methingirela vata kwithia na muo na kweta kana uvungulua muo na kuothothea dini ya Kiislamu na ile ya Kikristo ni kweta mateso kwene ndi matena mavitio. Kuna kiongozi ambaye kwamba alitaja kwamba hivi ni vita baina ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Mimi kama Muislamu na kama kiongozi wa dini ya Kiislamu nakemea hilo neno kwa sababu hakuna vita vya Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Vita vya Waislamu na wasiokuwa Waislamu vilikwisha wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na huwezi kumpiga mtu kwa makosa ya mtu mwingine. Ni makuli atongo imaki siasa ulwa kumioneni utaona tu madeni ili likathinane na kuheteka ovalama weteka na deni sielisi thieto si mwamba kuthukuma imwe na vayele kuma mundu ukwimia kimena kati wasio ni ndondu andu mekalamia keno etatu maende kwikalaguo na ana siasa etha na atongo imaguo mayeko tumia mipaka na ngamile na miunda taanjenda yo ya siasa no iti tukatumwa kausi ungama kondo ndula tukawoza nikula sia tongo yonde ma Kenya tutone kungama na kumana kana ndini sionde twi bandu bamwe baika utona kwendea anethani Islamu
onede na Somali pae Somali utona kwete kau ato satani utona kwete kau utumani wa muo ni mawetekana tongo ma kidini alama kisiasa ni mele kwitha mustali ni wambe kwete muo pamwe na ngwatano alama kule serikali na itengo sio sasa ikosa to na kukala hata ni kana mesile na kunikie ikwate akim. Kwanza ningetaka kutoa onyo kwa wa viongozi wetu wanaposimama na kuongea, wawe wasitumie maneno ambayo yanaweza kulete uhasama katika jamii zetu, maana sasa wao wakiongea ndio wanaweza kulete uhasama katika jamii zetu. Lakini tuinaweza kuona mundu mmoja kwatiwe, tuinaweza kuona makosa kindu kihina wito andu mwanza mwaitwe kwa utwe ndo kule serikali ni KBT patili wa kwa nangavinya mwingi ikubalani andu matena kao andu matena silaha itunge vinya kula mipakani hata mipakani ya Kitui na Tana River. Delivote Ablingo Movomo Tongo TV ni Onesmus Chalo. President William Ruto ni waendea na uvuthisia uteti wa ngaliko ya ulei aima kulia nende maikavikie kumethukisya ni kumana na oneni wa uvuthisia utongoi wake. Ruto ni wawetakana maina agenda ya kumatea NND ateo kumutwia masietwa aiwetakana oneni wo uivikia kumutunga itina zikaioni sia kumathukuma NND na kuvikia kana kwithiwa na umwe. Angelina Muse na mauvo. President William Ruto nwende na kumetula mutengaliko ya ulei aiweteta methi itwa mayumia uneni utailite vala makuli NND meka methukisya ni kwithwa mayina kindu cha kumatavya ateo kumutwia masieto na kuvuthisya utongoi wake. Hao ni matusi ati ile kazi kubwa wamefanya ile ya maana sana ati nikunitafutia jina ati Kasongo. Sasa hiyo ni kazi mtu anaweza kusema amefanya, si hiyo ni ufala? Ati kupatia mtu jina ndio kazi kubwa amefanya? Wale majamaa kazi yao ni matusi. Kazi yao wako na hasira mingi, wako na vitimbi mingi, wako na kiburi mingi na matusi mingi, lakini agenda hawana, mpango hawana, sera hawana, agenda hawana. Ni kweli ama si kweli? Wawetakana uneni wao yivikie kumutunga itina zikaioni sia kuendesya uthukumi wake kwi NND na kuthukuma na atongo ungu wangu atuni ya umwe kana broad based. Ndio mimi nimesema broad based inayounganisha sisi wote, inayoleta Kenya wa Kenya pamoja. Ndio mimi niliunda serikali nikishirikiana na Raila Amolo Odinga, kiongozi wetu aliyetuacha, ya kwamba tutatembea pamoja, tutajenga serikali ya kuunganisha Wakenya wote, tuondoe kisirani ya ukabila, tuondoe chuki, tuondoe ubaguzi, Kenya iungane kwa sababu umoja ni nguvu. Ni wa mekoli angaliko yoli kuona ni milati ila mavingu etakana kuambisia kumatethia NND awetakana mayina agenda mena yo ateo kuvuthisya utongoi wake. Waeleza, leteni track record yenu, leteni sera yenu na mpango yenu na maono yenu na agenda yenu. Hawa Wakenya wako na akili, watajua nani amefanya kazi, nani hajafanya kazi. Ni kweli ama si kweli? Ati mpango hawana, agenda hawana, sera, agenda, maono, hata akili. Salala. Ni kweli ama si kweli bana? Sasa niwaulize watu wa Kanairo, kama wangekuwa na akili, si wangewacha matusi watuambie sera yao? Kama wangekuwa na akili, si wangewacha kiburi watuambie sera yao? Kama wako na akili, si wangewacha chuki watupatie maono yao? Uoka kavinda kala wethi wa aivingwa ilasi skuluni wa Raila Odinga Educational Center ngaliko sia Kibra County ya Ilovi. Kwanza kabisa asante sana Rais kufika hapa nyumbani Lang'ata. Tunakushukuru sana kwa hii kazi ambayo inaendelea hapa. Lang'ata oye! Lang'ata oye! Lang'ata oye! Mheshimiwa, sisi tunakupenda. Hapa
ni nyumbani na tutaichunga vile inafaa. Na hapa ukiona watu wote, hii ni team tutam. Nionyeshe tutam. Na unajua rais, hii ni ngome ya chama yetu ya ODM, si ndio? Wacha kofia ya ODM, kofia. Tingisha kofia ya ODM. Tingisha. Kilivotea vilingi wa mauvoni tawa Angelina Mose. Wimanda uiti mwailu ndukadhini kaingi Nature Vital Wellness Center nituwetie uiti vakuvenaku kalima makuweni wakuambililia wa matukuana mwai wakatano tuikomania vawote kliniki kitu kila kivaru bis petrol station wakeli wa matukuwa tano tukomanie emali kliniki kitu kila kiva Equity Bank wakatatu wa matuku thandatu tuikomania Makindu Savannah Hotel wakana wa matuku Mwanza tuikomania Machinery kanisani wa Baptist Church wakatano wa matuku Nyanya tuikomania Kibwezi East View Hotel na wathandatu wa matuku Kenda tukedhi wa Kambu Sidamo Hotel kalima mwingi tuikomana wakatatu wa matuku 13 va Jamlis Hotel na wakana wa matuku 18 tuikomani ya Kitui Parkside Villa ukawe kwa uiti wanda wa natural itaingwa side effects nena na ndakitali OU kwisila 0722 533 833 kana 0757 590 590. Nature Vital Wellness Center, your home of total wellness. Lumina International Schools une waku ni mubingwe tena primary na junior school kwambia PP1 mpaka PP2, primary school kwambia grade 1 mpaka grade 6 na junior school kwambia grade 7 kubika grade 9. Wosani wa mwaka wa 2026 ni uendeze tiba headquarter ya Ukamba Masaku lelo ni wakuma Masaku kuthima kuweni tena boarding school na day scholars mawithiululuko maitu ni makwendesia ila sinene iwanza seothaukia kundu kwa ukoma na kiwu kitathela na mwaki wa stima we musiai osa ibuso wete mwana waku Lumina International Schools na waetesiana ile wenengwa discount ya 5% na hindi waetesiana itatu wenengwa discount ya 10%. Lilikana musiai wewe ya mwana bisi mwana enengwa mabuku mitiani ngina ilasi sia kompyuta maleu onde kwambia kwacha leu asa mwanza na iya weyo obisi ni osu musiai waiba. Lilikana boarding ya Mbeya kuma grade 4 mpaka grade 9 nena na Lumina International Schools kwisila 0700786355 yani noti mwanza noti mwanza nana thandatu itatu itanu
5 kana kwisila 0756 646 164 kana ulike website-ini yitu ilani info@luminainternationalschools.ke. Lumina International Schools, igniting potential, inspiring future possibilities. Kisese cha Mutongoi FM na Mutongoi TV nikiende kukwaililia withukesia na usiaisia waku ethi wawi na woni wende kethio kana maunyungu nyisio yulu wa ilungu situ tukonie simu kwisila noti mwonza kenda ile 553 kana ututumie utumani mukube kwa ile 395 ingi no ututumie utumani kwisila email complaints@mutongoifm.co.ke kana md@mutongoifm.co.ke kana utambuke maubisini maitu alame mwakoni wa Sartaj musiene wa Masaku ngoloba ya Thandatu. Kimanithia kini kuondwa kwatia miao na miamulo ya Communications Authority of Kenya, Mutongoi TV na Mutongoi FM, ngwatanio ya Mukamba. Niwithi tothiukite wimanda uiti mwailu ndukathini kaingi Nature Vital Wellness Center nituetie uiti vakuve naku kalima makuweni wakwambililia wa matukuana mwai wa katano tuikomania vawote kliniki kitu kila kiva Rubis Petrol Station wakeli wa matukuwa tano tukomanie Emali kliniki kitu kila kiva Equity Bank wakatatu wa matuku Thandatu tuikomania Makindu Savannah Hotel wakana wa matuku Mwanza tuikomania Machinery kanisani wa Baptist Church wakatano wa matuku Nyanya tuikomania Kibwezi East View Hotel na Thandatu wa matuku Kenda tukethi wa Kambu Sidamo Hotel kalima mwingi tuikomana wakatatu wa matuku 13 va Jamlis Hotel na wakana wa matuku 18 tuikomani ya Kitui Parkside Villa ukawe kwa uiti wanda wa natural itaingwa side effects nena na ndakitali OU kwisila 0722 533 833 kana 0757 590 590. Nature Vital Wellness Center, your home of total wellness. Voa airtime kwanzia yilaisivyo kwa networks yonthe Safaricom, Airtel na Telcom kwa kudial kana kuvinyia star Mwanza kenda imwe ash isuni star 791 ash na kila ivinda wadho wa airtime wekwatia bonus ya 2%. Ingi Bamba Credo yunenge ivuso ya kutuka agent wa kudhosia airtime vinyia star 791 star 11 ash na yila wadhosia airtime ta agent ukakwata commission ya 2%. Wivo ndevala uwe Bamba Credo yivo kondu waku kuikithia we connected wenda airtime kwa metoki ona wina fuliza Bamba Credo ni munyanya wa vakuvi services situ ni masaa miongo ilina ana kwa modena kwa uvumbe yanke idhukiesi ilungu situ kuma kiokone nginya wiyo na oinki nukuni namba ino ya simu noti Mwanza kenda inya itano noti kenda inya imwe esuni 0794509941. Bamba Credo, symbol, fast, affordable and accessible airtime solutions across Kenya. Wima wamwi nikimwe kati wa sindu ila mundu wa ile kosa na uito na oinki nosio ukethiwa na ndagitali waku ndagitali muvivithie nende na elesia ulu wa Dr. Ndena wa Ndena Herbal Clinic.
Wini withitwe withinwa ni mawuta mutambuko sukali kwambata kana ukathea kwambata kana ukuthea kwa nthakame kwalwa ni mutwe utavua kati wa mawu angi maingi oyu usungio waku wiukwatava kwa Dr. Ndena wa Ndena Herbal Clinic na yu ndakitali Ndena ni uvangite kana ni withi wandakomana naku kila vandu osoko ulaiva kuve naku kila wakwambililia Dr. Ndena ethi omboni au Principal House wakeli ni masaku CCU House vakuve na Sartaj Building Ovama Smart kila wakatatu Dr. Ndena ethi wa Emali Kindu Mall Guest House na oingi wakatatu ni Tala Mdhoki House kila wakana ni Masi Jabulani House na oingi wakana Dr. Ndena ndethi wa Ovaulu wa Lista Supermarket kila wakatano ni Matu na ni Vau New Thika Lodge na oingi wakatano ni Kibwezi Vau Kings Guest House kila wathandatu komana na Dr. Ndena wote Morning Glory na oingi wathandatu ni Kitui Signal Garden na oingi Dr. Ndena ndethi wa Mombasa Raha Leo Complex na kila wachumwa ni Vau Musini wa Ilovi Ruai Dune Plaza First Floor Room B3 kwa uvumbi yanke kunia Dr. Ndena unene nake kwisila nambari isi ya simu noti muonza ile noti thandatu inya imwe noti itano kenda isu ni 0720641059 kana oingi noti muonza itatu ile muonza kenda muonza ile muonza isu ni 0732279727 lilikana ni Dr. Ndena na niwa Ndena Herbal Clinic. KIPS Technical College nicho kimanisio kila kinene vyuo kwikithia mitiani ya NEC na tianenge mavalua ni muvea wa kisomo va Kenya kwisela TVETA, NITA na KASNEB. Wosani wa mwai wakana ni uende OU na tina kosi sia certificate na diploma kuunenga uikithio wa kutwika mutaalamu mdhini wa kosi STAR, Journalism, ICT, Health Sciences, Business Studies, Engineering, Foreign Languages, Hospitality and Tourism, Fashion and Design. Kwa amadhiwa alame kweka kosi sia KASNEBTA, CPA, ATD na KAMS. Mena uikithio wako ebe wakimanza cha fees ni KASNEB. Uka imanisioni situ va musini wa Ilobi KPCU Campus va Haile Selassie Avenue. Kasarani Campus ilaji kudhengeania na Power Star Supermarket. Lelo ni wakuma Kasarani kuthimwiki. Philadelphia Campus ilaji kungedhanisia na Afya Center va Tomboya Street. KTDA Campus va KTDA Farmers Building Ngolobani ya Keli na Ngolobani ya Kenda. Kimanisio kinene cha KIPS Technical College yani main campus liva Donholm Savannah Road na mumanyiwa ati lasima usome sukulune na usome webasa edhanu kwa tene ukeka ilajita wa distance learning na uisomea sukulune situ tena nyumba siya ukoma ilasita wa hostels nena na KIPS College kwisila noti imwe dhandatu noti kenda ina imwe kwa mawombe yange voka website ine yitu ilani www.kips.ac.ke. KIPS Technical College, your sure path to success. Musaisa mwendwane twasiokethia avani Mutongoi TV na uyu ni vilingi wa mauvo. Ngusanisio cia kitheka cha serikali cha mavindu kila kimutitune wa Katunga kuyeka ngundo ya yulo ni ciambe ya kumia muthia itina wa NND kisioni ki kuvitukithia kitheka kila kithitwe na ngusanisio cha kwemelati ya kutethia NND ta sukulu na kiwanza cha mathau. Thina munene ula withitwe kithekani ki ni ngusanisio cia makanisa alayu meuvathiwa mwanya ute na kuendesia maundu mo na kutia kiwanza kila kikwa kwa milati. Wendekethio woka itina wa kikalo kila chatwaigwa ni maofisa muvyani wa Itheka kauntini ya Masako. Vala nake muungami munene wa ward cionthe cia Kangundo na Matungulu Moses Meta wawetakana ala malikite kithekani ki utena meyao nimeuvetwavo boni mutisani watumbanisia mauvo. Na nende kana ngusana cia kitheka kisi thito cia vinda ya sana nuvu choko kwithwa vambe umela cheni maenda serikali gukwatira kila cha neno munthi witheka na vaina cio kiwangusana cio ithi okia we saidi ya makanisa ni mani krochi kesi yo chonde na weta nenda kwanda nimwe kaliwa mapindu fiuna mapindu village ninguvoya serikali kila cha neno aba barasa chonde
namba nene ni yetikila kana yenda maendeleo bandu ba either technical sports academy na sibitali siendo sikwete maendeleo wanaibatajwa primary school kwa une nguboya serikali ya county na serikali nene tafadhali patonekana kwa ndaya sionde kwa heshima nundu makanisa ama ibando meso kututwa moke malocate wakula malocate lakini kwanza kila kingi kitibwe baba cha community kitedia community maikatha itambia serikali la yoso umundi ni maendeano wetakana la methito mauza kitha kima umete kwa saa na kuendea na uvingi sa mikalila ya enendi sioni siosi andua niyo la mekwenda maendeo tuina kutunga mubeya muthenyano wo mundi ko ka officers ma serikali ukondo wa kisioki na kitheka kicha katunga kithite kiosetwe na kwi muno munala mawasana andu mavasa lakini twetikilana ithia hata andu ma kisioki cha erieno wala bekitheka na twetikilana kana twakiwe makani twakiwe schools na still twakiwe sport center ya siana situ na utui kila kingi tuenda kutunga mubendo kwa twetikilana ona makanisa ala mendhini wa kisio manengwe kiportion nini ute lakini tuyakiwa na tuenda tukulie serikali witu nikenda kiki in other areas eka kiki the an example ya serikali hukwatia isiyosio na kumanya kila kiende kwa tuina kutunga mubeya nundwa serikali yo ka umundi tuenda kwasia kana maundala tuithe tuinena this one should be the last one. Moses Mitaula watongoza sikalo idhini wawetakana vaiye nende mesa irikilo kuendea na ikala ikithekani kiuwa thukanuna miao na lamevo ni meunengwe vinda ya kuiveta kenda kitwa iwe milatila nende mendekethia na kwetha na mitini ya temangi we na betha bena kau kati wa mwene nthi na tongo imama kanisa na serikali wa Masakwa gavana wa Bina Wandeti no tutomio monde ko tuitukethe na seso ya kumwithukisia mwene nthi na kuosa wendi wake ni azia pa ni forest no ni ya eka 50 ila mbekie beacons na walilia eka 50 kyandu mali kile kuonthini na mwene nthi nundu tuyukite iwa wasi wa mwene nthi ni wasi ola wi kuonthini akabikie kunewa notice nikende binde buthu atwikie kwibetanga na ebetanga nundu ino ni forest na imwe ne miti ya temangiwe kulame ubetangwa kukabikie omo masi aitu maete miti mabande nikenda masube mawithuluko mo kumakangundo kaundini ya Masako nyene toboni motesia Enendi kauntini ya Masako ne makula matumene sevinda dila inengaditwe ni serikali ya Masako kuivia mathie maithekasio Minister wa itheka Nathaniel Nganga ne walesekana ethi wake itheka ta mwenende ni kiumunenga ukwati ne walite kwithiwa kivyandi vi cia itheka kana land rates ayenda atatima yake kukenga enendi kwate ya ngewa cia uvungu kana kulicha uteti walanioni wa kuthiana lato wa itheka kana valuation rolls. Susan Kavilia na mauvo. Minister muvyani wa maundu maitheka Nathaniel Nganga eweta kana kwatiania na kwambiwa kwa walani wa kuona ni alato wa itheka ni kana kila mwene nthi kitheka chake kiutumika kumunenga ukwati ena watho wa kuivathie wa itheka kana land rates zino tanu muno ithiata Masako kwithia tuna namba ile Kenya ta county kwithia tuna that very important document in this country na nitani na nitunge muvea andu maitu mama Masako ala mateki advantage ya weivela tunanenganie amaende na kuiva land ratio across Machakos County ninone tekela vandu ndini wa kila sub county itu andu maitu ni maende na kuiva mbeza cia land rates nikenda me compliant na moya ona maiteze cia county government quick development kana maende ala tu ma request it governor ekendino isio situ ingi Nganga nuenda atatima yake kululuti cha enendi na ngewasia uvungu kukonia walanyo uwa kuthia na alato wa itheka kana valuation roll ile na kieni na iti new land values tofauti nondo the last one yake 2007 land values ya inde where they are 50 by 100 kana ka plot ka 8 kema ngilime ngwadanda tu especially urban areas kana ngingili theana lakini kwa units ya ambati ya bika milioni 6 na where the value ya munda ni ambata Nganga nuenda enendi kutumia ibuso ine sana kuivia itheka siovate kuiva mathii kana interest siatene ila maminite kuvetangiwa mundu endeka aende aipe the new principal amount ila nabikiwe after the valuation roll kwekwa kwa
tikuli andu maitu mateka advantage ya opportunities ku present when county government grace period ya ithela June 9th na ndiko na possibility ya extension nundu muyao wasia no lazima to apply again kula kwa county assembly nikaenda tuikie that waiver. Ngilivoti ya Bilingwa Mauvo nitawa Susan Kabili. Enende kuma kuyambone ni maende na kuika ila silikali sukumeye kontrakta ula wanengiwe kandalasi ya kusawubia kiao cha kalingile kila kilelo ni uwa kumaka kusui kumela itangine kukalata waki oke maiweta takithitwe kimuisio mbanga kithathukanyo ikusi wa valakwi omunde savale siasiana kusioka sukulu siatambaika kwa ibinda itina wailoli yemwe iya kambune wa kwinza kiwu kuvaluka kiaoniki ainena na vilingi wa mauvo mwa enende ni waweta kana kiao kithitwe kikithuku kwa ibinda yasa na vala mathayo maingi mathelele kiaoniki vala umiokulyo kwisilikali yete usungio wa kutoa ayumbela kana mota atui alama tuyanie na kiao kikabindani kalame yumia ndembo kutindo sunu sukutethesia mateleva kuinja ngale ni kana kuitana mathayo yila kwimbua tamaumanga wa na kuitwa mikola Titus Makau na mauvo. Enende ameweta kiao kita kithitwa kimusio ila kwethiwa na mbua na vala mathayo maingi methia muisioni na vala ibinda ila kuwa matambuka usini ukutethesia mateliva kunja ngalini kana kuikithia kana ni metana ala maendete savali hamwe matongo imake sio mama paka yake kona kumeta mikola Ondo tayunengi kwa umonde ila takusio vanu paki yao noti ulungwa noti kuwa titatia sio na ithio tukawa vai la kwethiwa kwina thina wa mbua na timbwa atekata tukitethesio nende na timbwa tu yandike tukita kweyumia tano wandu mangale wala ene ngale na alama matatu olonu vepewa no wotu nenga jao okana muka kwetethesia lakini kwa kusisia thithi ya kisio ta mutumia wotu i ndena kuyani waya shekela kiende ya gutichao sikuo kwandu undi poti okula siona serikali itwetu likileka tena kitu nengo mana wa kwimbo na mu undu bati ina mugo na noti ulungu bati wati konawe amaboku no ya tetebo itasuma baluka mesi yake kana mezi ye mundu memba megata na yemba mana baluka na membo mati ye meo yacho yose undu kwasi ini mekwikala serikali isikume contractor ula wanengiwa kandalasi ya kwaka kiaoke kukalata waki okene kana kuitana mathayo maingi ondu mwana kumavetea isio ithuku yila maweta wakabindane kala meyumia ndembo kutethesia mateliva kunja ngale kithitoni cha kukitana na mbanga omonde kiokoni cha omonde ose wikie uo kiaoni cha kalingile na loli ya kwinza ndovo ini ya baluka bana ya bingazi ya masaa maingi so ni wote twa mambo tuikulia serikali nene mheshimiwa wito watu wamekutu tukateanisha na kupigania ya contract bala watu wameka sia ile ingine ndelele kine kiecha kalingila ni kiao kinene na ni kiao kila kisela wingi wan ito monde ta ko se ando ingi mono ala madene aba masa malanga lele ko meta bai kwetio kukile so ni mtu amakulia mheshimiwa na serikali nene tuungamire ito negara to marukate ya kiao ke tuweke kuona madena anu ndo tena madena maingi no yuma tuko mathelusiana inaliketwa bake uo ni kiaoni okio ingi na omonde ta kusia ingi no yoma na siana kushoka skulu na isia kama na njam ete irona kwa thukeka no ndongale bingete lelo elikete kiaoni ndene nekeka la ya tweka ne ko kilwe lelo weka kia okeke ka seugwa wenda tukembwa na uniko na ndini bote bilingi wa maboku makiaone cha kalingile lelo no akumaka kuzuko thieta ngine kele mbunge ne jambone kaunti ya Makueni Titus Makau. Ende museisa mwendwani saa 3 siatilikanda teka miongo 3 na nyanya na usuno moja wa vilingi wa mauvo waeta waninye Caroline Mweni wa muteti dikwendeo tukukuseo.
nina okethiana na utho chanthini wa kilungu kimwana cha ukunikiliwa nzeveni tawa Anet Mumo muthenyani wao ni wa gatatu kaundini ya Masako kwikwatiwa kwithiwa matumbu akiseve uvyuvuye kwatiwa kwithagati wandikilie 16 kufikia 21 kauntini ya Makueni kwikwatiwa kwithiwa matumbu uvyuvuye kwatiwa kwithagati wandikilie 19 kufikia 28 kauntini ya Kitui kwikwatiwa kwithiwa matumbu akiseve uvyuvuye kwatiwa kwithagati wandikilie 20 kufikia 27 kauntini Ilovi kwikwatiwa kwithiwa matumbu akiseve uvyuvuye kwatiwa kwithagati wandikilie 16 kufikia 22 na muthia kauntini ya Mombasa kwikwatiwa kwithiwa sua matu uvyuvuye kwatiwa kwithagati wandikilie 24 kufikia 32 muthia wa ukunikiliwa nzeveni tawa Anet Mumo Tiwanesa.